Malu gil gabsngay le or gumbewa ar adar belau el ngar belau ma ar ngaray kel belau el al el gabsngay. Au era dol mol me en soal ado otisel elo omul ergid el mora bilung ma ibedul president ergid el surang la Wips Junior, Vice President el Udu Sangbao, ma President ra Senate el Hokon sa Paules, ma Senator Sorogui, ma Speaker House el atangak el Sabino Anastasio ma Delegate Sorogui. Diregal do otis el lomul ergi del mora diregal el governors Rogui ma legislators tirgay el governors ma legislators tirgay yagot el medra adrablu. Diregal malo otis el lomul ergi del mora arubul belau ma adirek el tirgar rogul el rubak el melu la adui yegar el adal melu la adui idam lamu urtial korak debel program ergid ngaka gegarel ngal ko mong gegarel ngal gal ngaka mil el ra 1959 serak mil ra 1959 ni bural meklowing ora dia ko dengel mulwaseng akuk siugang ra ergida adrebelau makuk tele da adrebelau mlewa ngara adola atak sera adrablu le tial program ergida del algo besngeya el al sil sala el 2P eringi 4%, ma 12%, ma 25%. El al sugumung kadangar tial 4%, en ngarngi seigi del telgibr tial el rung el tax, el dea desang. Seigi del telgibr el rung el tax, el moruli tial mo rung el tax, si aswad el mo omesani el algo besngi. Meng tial el dorur ngi de algo besnge awado kada wakoro ais mulwasing akigere me dia wudnge tele la omulula taksra air arma ra gukora rebelau ending ngarnya igel korak del wudnge el gurenges el ngarnya tial el godom latamang sel do latamang en wad gora mora kada muraigal el trulaang mga du tirgal adro mga selme mergong osikrolele melangi kala madiregal ngarngi sel kada melbaet al suguma ngarngi urol bulu dia kadbo do urore kada melbaet air ari kada la o melbaet lo la bagal mailum mal audod dia udin maseng ralu dod madiregal agumdas el mulwaseigal ngos al adiregel walgora atletele la angra ma omla el tax legal ngos rabaya sel sugum tamom te oluk ante adbela bai egal gobli la moriangar alira yal aigel ngos rabai temo ala logro temo haraudo el alsil se queda ospera wal modern el tora tax el queda angilura adra west tirgal melgo torang barda el alsil se tiang alam kodo kidrel anga osper ngira toera siobai mar adra urior
mau ira dulmol me en suagal el mo uiwi sel kuk teletele la taxel el gida awadrir dril mul merbelau mo dos pera tel giberngi yakal ngiro gid ko dos pera atel giberngi etial el tax ser al hotel el morgi en tiang amlara aikel belau ta adra westa amil tbi etiang a corporate tax diwal omdul wasay corporation tax malubeng business tax malubeng company tax mel desisil toy tegid el corporate tax kada ngilu atel giberngi tegid atlet telel sel sugum kada morau elel matianga wategid atlet telel msakal mo uyui kada mom dugel masetiang wangara siradong ulmeng kada speering iluangara el rakabalmentrigid mong tiangah mulwasay corporate tax are any type of taxes that a corporation, that a business, that a company is obligated to pay to local, state, and federal tax agencies in exchange for the privilege of being allowed to conduct businesses within the applicable jurisdiction. Yang awal dul wasay a corporation is obligated ngar alel diway tial sugang at kita other belaul sel boring ya kamaldil malubel boring oral malubel boring ngas yang tiang ngara algire del moruli meng tiang amelgol mulwasay ngara alel giril harawa tax engi amo subir lo siobay tial jurisdiction tial dangar ngil basyo le ela kom denge aigal hotel maigal stoang maigal restaurant sel sugum tamo merur ngi au era bol lom or ngin giril mo conductra a public hearing el momalaul de sfira adra bulul masay tian de ngil abol do tiang mal ubendiak sei at jurisdiction lo ko ngi tiang tiang privilege te al gida ngul mustrir al sugum tatomeli en sub edel tomeli sel te elir lo siobay el mangrger audu makti swal mout el morat el gibrio rat el gibr tegid el togora tax el dingilu at el gibr ngil mei en swal mo o mungui ursel el direga el gida wad ngilu at el gibr ngil mei mkado sper ngir el ara akabel mentrigid etiang mulwasay in some cases corporate tax is assessed on the amount of profit generated by the company. That is, taxes are not due on the actual collected revenue, but only on the portion that remains after the company has covered basic operational expenses. Melgol mulwasay aigal tax el tel siobay sel lo siobay tiang aigal siobay sel lo siobay ngedel buila one el quarter al sel atarag en four el quarters ma al sel segid le del buila nya mo petaxel al segumen sebe el agom balil el harat taxer al sel elol melbuil tarag en sebe el metaxel mo tarag en mergong mo haraw endil segumen ndiang omsil del el gombalia di so el mre del harab a taxir met haraw by quarters aigal four quarters endit tiang amulgol mulwasay tiar rogil rungludo da dial applied legot may aiger ro kuil mora operation expenses operation expenses awal do dirar adama arala alu matal malelam lai ma internet ma dengwa aiger ro kuil lo spe ako bali lo rur tertial siobay
ay gay kita haraw ro kuy sel momdela seguid el momdel el telgib سي بولو باس سيل 4% الالتايم يجيدا وسبير لا ال 4% تال 4% تامورا يجي الجنرال مرشندايز غارجا يجي دل يقال وا فرنيت يقال كلارو ديبارتمنت ستور ما يقال grocery stores يجي اول ورا جنرال مرشندايز غارجا يسيل 12% el تال 12% تا روم تاكس تيانا Omodang alil chanson triviong será el presidente en Venezuela 15% illegal siobay lo trawa hotel rooms opera 15% a olvira lula gil ngera 12 seguid el 12% sea la al time ngari sel form seguid el 12% sel 25% el sin tax yang taxela gol marrom tiang adirel el melgol mulwasei. In the period cited, although it is likely that a share of the taxes will be refunded. Diri kalau ay sel mulwasay. Aigel rengel aigal udo. Aiga gire del refund del mortigal adrablu haraw igal taxa. Kom la rengel sel bes la relang awal relim mo tangaring itigel 10,000 annually al garagaringi tigel kita mo mala refund ra bekal rak sel bolo mul tigel el esla el ngaringi el tial battle bal reform ringil mo pitch steel mo effective el almel January 2023 meng تجدن كذا وابلا بودم ريق التلقيب القرى اسمودي تيال سيستم الجد اوسبيرنير الالتايم تيال تاكس الاوسبيرنير قبل من ترجد الالتايم تيان اسيرا اكتوبر 1 1994 قبل من تربيلاو اميل لي اوريريلا tax proclela government etiang RPPL 1-63. Emergong etiang entitled etiang title ringa kasi Unified Tax Act. Tiang trato asi ay garugul tax ra siobay mataksir adra uror abangal mo doktak mo irungul mo urungul imol urungul. Emergong kadamla aigel el dólar al sel. El atiagid el larel al time tial 4% ma 12% ma 25% sel bolo uror tiagid el PCST tial bat el blal reform bringil mo palau goods and services tax nya mo diagalo uror tial será gureng sitrigal el senator Silmiral conduct el public hearing en way al abebir raigel ngar al sel tial duldas tial el altai madi ngargi ngari aigel momoda mel altai metiagi del tial el altai sel momoda ngir sel besla atial 12% amo 10% etial 4% amo 10%. Mugal el atigid del room tax amo 10 for legal general aigar rogul el commodities aigar rogul general merchandise aigai amo 10% taxel etial 4% matial el 12% matial 10% tiang adobalo sigue sel tax el dobalom sacabelmente. El algo besnge que mo osperingi lo mesa bebira numbers ra tax el alta me dangar tial 4% tial 4% tadit el gibr tial arrungulo ulgum ngaral toen mudo del ngarabang emergong ang trakta mulwasei kedingu 4% ringi da kamola ringi rogir why say tial 4% el alta mawal
Di meskida klisi edel ngua 4% tertial tax, di kita dia kadung urokir. El al time gaus el sugu makamral moras toangal el morar tial dengwa, la pera taxer rokir. Endi ngala au ulumeng ngwa di ngwa a 4% rengi dia kadung urokir. El atigid el bes el blal reformer ngi tial administration el mo palau goods and services tax tial 10% awal ngwadil 10% tial arungul tax mga kaulak ngartel sige aswa kalau ay sering beradar belal masih elah kata mau omes segi del telgib el tax el dia kadil el gambio adar belal ngar belal mau omes sering el numbers mar adar itel belal ngar itel belal omes tial lai badil kal el sibilo el mau omes aigal el numbers meng aku mes el sel gu mes tial la el namola tial blel propose sering a president regid el surang la Wibs Junior enggang awadil ngiluan so kalau example rangigil le kita adar bela dim tengengigil kerdi magagare mangangigil meral memokro kerdi tengengigil man so kalau example rangigil mul wasi tiala la el bat el blal reform rangil mo palau goods and services tax hacer al propose ria presidente lengul mistrir tirgal tel senator el masem utial gandak tra public hearing el luak revelau en wadil ngilung gal ngil ngul mei etu urra belngel emergong ngutel tedo ngil mistrir tirgal senator el masem ngutial marael gandak tra public hearing revelau rogir le tia di 10% tial la di 10 we're talking about 10 tial 10% tial tax تيجي سيلو البالو مايس ديال تال الرونغول ديال دملاغ الاوتي سيجي التلقيب رنجي السيجي در الان ابو مسر ني الالغبس ني مغا ديق ابوز تيال لولاس المولا اقباي او ريغ المول واسي اولغو مغرال توي من سبيد التشينس تيال لولاس المولا من موسب ايدل كالكتر تيال روغيل تاكس من تيال el propose el das el mola al 10% al sum global lo sigra tax el seguir del tax taxel claro es el tax el taxel seguir del claro aguirre el moragabilmente tigi del 10% el angaruli seguir del tax man telgib el mo que querei le ulgum bodangarte al for en telgib el clow el all time en telgib el clow مسير الآن هذيك الوضع مسير نيل بالواسي نوع غرا خدم غرا أول من تيال ال 10% البلاد بورجي ما التل 4% الآن على شو مقدم مرة 10% سيل تحصل المرة قبل من تلقيب الجري هذا غير تيال 4% كلو أجي جري تيال 10% الآن على شو من كذوبا hacer reducir la taxa o va a ser taxa global lo umsaqabilment igual telgib el mo que queréis tial 4% awal clo maldrin clo le tia 4 le tia 10 ay gege the numbers abo do meser algo bisngi now swagalo ay se bergida adre belau rogul ma se ndiaga ngod rolel ndiaga ngod rolele egida se edel el mo meser seguid el telgib el tax el mo relate al for tial blada baad arngir el almirragal mo rungul ten adi tar rolele mo se edel relate tegid el tax el mo rungul abodo sper tegid el documento tial documenta tiang diagal beote que mo oval documenta tiang documenta wa agular ngira lai berira mrigel oval mei emergong tial documenta
amalgora a tax rebelaw a tial documental el kilura a library Arizona amalgora tax el girelmo lo o la rebelaw man soal mo ak modgel mulwaseng somiul el bre del mom modgel mulwaset yang ral document man soal el mo o telgib el smoothie tial document mang mobil kataklen maset yang ral document tial document tiang adei tringi sera May dorira 2014 ongei melbu ngogodel gabsingil ongei melbuil ra 2014 etiang angara tax news global tax news ya ansokalo ay silmaset tiang mlargel el blue maltilo dergel blue ngaral news a ulul to bedrengi meng tianga diregal bat tial VAT tial VAT ending sel ulgum gadmo o ngutial imol document el me o me seringi rogir engamos edel el urgaling gal ngigela sigideng tial tegi del ditte dobel el ngilu a presidente el ngul mestrir tirgal el senator sum tamiral gandak tra public hearing sel tial tegi del document el moruli tial statement tanggal ngigel tial statement tamo urungul sigideng amo se el collector tal tax rogir mong sual mo o yul maset tianga bat planned in Palau tax reform bill emergong tianga atilobdra Mary's Wire Tax News.com Hong Kong ngara Phoenix Arizona engu tial document tra library ngara arbara Sky Mall ngara dolongolela Sky Mall ma a Walmart medra a close establishment tra a retirees meng sual mo o telgibil uwi tial document tiang amlatal level tour olbi tiang amlatal mer olbi ra kulura 2014 emleul dasel mulla meng sual kora di mo o telgibil mo iwa des telgibil tial document meng adra belua amosub ilo moral mase oi tial document tadi kal kora di ngilu ora ngarang le wainga kal adel diak senator ma diak gubernur ma diak ngarang diak sebel ngutial document terbelau oh betia sera gularingi akmilaringi lo bengela akampak traffic association tegida akampak traffic association lugubang ngari atara time aktirek meleng aktirek soal ngari isura tial akampak trust fund dan soal mo musesel girel mong soal mo iwi telgi bertiang en hulwa say the International Monetary Fund has recommended that Palau, a Western Pacific Ocean island, should concentrate on the plans to enact a comprehensive tax reform bill, which is likely to include the introduction of a VAT added tax. The telling me say VAT added tax. Selut el moral merio leng tianga mler olvira lulaw mung seral mer olvira lulaw tianga ngarngi auldas el molla el olvila lesorir el mrur ngil molla mung aktiregal soal gora di mo ngoigi del mo o yo besatel gibri o yuatel gibri ngi en melgol mulwasei the tel IMF International Monetary Fund
Wala dak sal mau subeseng wala dak salung ilalay tu mong aktel gibil kora o spirit yang emal kora mal morio mong wala dak sal ding mau subese makau tu tele leng tiang mlata level tour olbira lulau meng masih tial international monetary fund kita ko tel ngal tangat sel gomes tial document kada ko tel ngal tangat leng aigal bank kaldel bank ram rigel maklol bank ngarngi ya IMF International Monetary Fund ma World Bank ma Asian Development Bank tial abela namorngi ya obisra Asian Development Bank aigal bank aigal bek blura any country in the world asib il meleng au do drai gal bange develop ra economy ra ablu economy tir meng kadot lengal tangat let yang trakot to klol bang ram rigel el recommend ra tegi del mulwasei tiang omuen sib il galek taigal tax rogui ndia dil 10% ndia dil 4% ngir rogir that's what we're talking about tegi da adol gorgir algo sengei belanging mulwasei. The IMF has therefore encouraged the government to build up the country physical buffers and welcomed its commitment to enact as soon as possible a comprehensive tax reform bill. IMF asi gire la mental lotrically sel commitment tringi emergong enact rulit yal mola tigid tax reform bill. Now el ange egida mo muy sel part tigid el document el ruling el rulit mong mosu be edelo meses sel tel liberty al tax el derdesang sel tel liberty al 10% masel tel liberty al 4%. Now akma nga mo muy segid el part el document el lo aiser segid el maseng mosu be edel collector tel rungul tax wa el ange ngal ngigil tial trulangigil dimlet dob etobal el conduct public hearing tigid el document el angaruli tial ngal ngigil mo rungul in trato masay nguli tial statement el mo rungul Misil bol rungul tal statement nga namo sa edel ngul tal tax rogil makmo sokal mo muy urtegi el document el al masay ngul morang ngul wasay the bill is expected to meet all of the recommendations made by the IMF Pacific Financial Technical Assistance Center PFTAC to move to cost to insurance the purpose to replace the gross revenue tax. Tidak ako close to trail part of the statement masih to replace the gross revenue tax with a single rate value added tax. Single rate value added tax. Now, ay gagidel tablol toy, tigidel single rate, ay tigidel single rate, ay gaya di busir tiagidel, el 10% tela la el ngilu tirigal senator senngul moral miliweker belaul conduct public hearing ay gagi del tablol word el single rate ay ganga kotel maklul tutelel word el dimlagal lo mangel tial la el ulbal conduct a public hearing ling tial lulbal conduct public hearing adi bat value added tax ndiak taigidel single rate ela ulgu moral toy magada kadungu taigidel vat ngal tedob el ngigel tial tedob el statement el dirga kabol complete statement
el ulgum ngoral togoy mga kadangu tial single rate el ngulo da kyaran galbat tianga mo mulwase with a single rate value added tax. Pelgula mulwase el silbodo la tax raklalo el al timing 4% makardio da taxela igal kala ngara al sel tiagi del arala igagi del kala al sel tial room kardio da karrogui esel top da sel total arala igal kala rogui embergonge igida malara 4% trengilo balom sakabilmenta el atial ludas el molar el ang sel sumang mola e decisiu kado da arala igagi del rogul kala otop di sel total rengi otop da expense ra bali ma arala alu umay rogul ra bali esel momdel adoba 10% rengi lo balom o sakabilmenta. Now ya aditar rolele en mos edel el mesa seguid el telgibil tax el rulitel imol taxel ngal imol ngigel mo urungul mal ube tel imol statement tamo urungul mos edel galek tra taxel en tigid el single rate aba belgula kasi kada mo mala taxela derse imol klalo ndi alwa el al kardio dokta karrogui en wa 4% ringet al mola kada dokta karrogui en wa 10% ringi mandirga ngi segi del telgib el daqbesa segi del telgib abo meser ngi algo besngi endi او era bodo meser segi del telgib algo besngi en soal mosmodi tial import tax tial import aigal klal el metmura ngamala ling ngaringa tartigal el senator el mlegandak tertel public hearing emorang along emul wasei aigal brasil sugumung metmura ngamala en malya ka dongel masei aigan tela aral ya abrasil sugumung metmura port el imol container en ngaga akasendial sebe LD imol 50 pounds abrasa ngarnya 50 pounds ma 40 ma 20 ma 10 pounds ma 5 pounds ya abrasa dia kadil imol California Calrose abrasa ngarnya jasmine ma long rice ma sweet rice mangkakaro sa aral maulen suakal small telgib el mosmodi tial el import mar adra blua mo mdengil ma tial import el aiga klal el metmurung mala aigang magaranga adola taxel meng al sugu meng aku gombali el aigal gombali belau aigal maklol gombali del al len di makasal gombali ngar belau amalak order aklalo bela tirga sel sugu meng tangar tiang au kudo spera fax machine meng kada fax el mong mistri order gidet gel ngarsia o doktor klokle de guk fax el mei el agada mlamo spera computer meng kerdi imora computer embergong emesa sel list gide embergong morsel email address gel ngarsia gide sendring ilmong yang walis gide embergong emelak klokle de mengesel ngaing kita uspera Portra California melang esel el guklo laigel order aigel klal emblar abek pedengel gombali sel ngal me daktara imol gombali ng malotur al sela container sel ngai gal klokle de lotur al sela container ng wa imol envelope ngul sugur al sel emergong close tial el envelope tial container el asel close tial container en ngul ulot tigira tora tungul mora Portra California mergong eta tong si radial ngul merbela betel kan tener sel ngul mera bela klo denger ngaging before dia al sebe del ngwan tener mera gombali mendingar ngamal ala open kan tener endi el al sil sing lamu sebe la gombali ngul mera gombali misel ngul mera gombali endi nguk dia al sebe el ngul mera gombali dingil open kan tener girel oil adra tax ma adra customs
Lubrel adra taksa kalekta taksela klalo, adra kasta makonfiscate taigel illegal. Igel klalo lekal ngara list nga alsil telan tenir. Sabi ilo trao ang batak siya kabelmenta dia kalot ngi. Melas tial tegi del kan tenir sel sugum ta tungul mera madala kombali mar adra taksam lamei makombali am lamei emergo ngetiasel opening kan tenir. Emergo nge kaul adra kombalia o meser tegi del envelope lengi lua adal ngara California ngul ara alsil tel container. Etiang abel ol dit libi ekre ngela balet ngara del ngela box el tial madal tel container. Letia girim el mere del ngul letia tial envelope. Tia ule kembalaring tia bill of sales tianga bill of landing. Sel mu tegi del envelope el mem open ringi engaringi alis traigal klalang alsil telgan tener rogui. Dia di list traigal klalang alsil telgan tener rogui quantity bangklel maaral tel klalang seral tobram brigel. Belangeng selemer belaweng keduk kidal adr belawa wada kada mesa arala igal el klalo ku krumul arala kloklede otra en usel mogerkit. Siya atleta el mengbulgula mulwasei el ulugum gomeser tiai gid el list del ngara al sel tial el container el oral merio melo otia volume melo aisel masei aigarro ul klal al sel tal container telal tausena araro meng sebela adra taxel di osper tiai gid el tial bill of landing, tial bill of sales. Le tiaw ay masaigan telal klalo nga sel tal container rogui. El eats. Dial dul wasing cartons ma eats. Eats el klalo ay gan telal rogui musil de sparing dem say marada kalekta taksela ay klan al sel tal container rogui. Seya agulgori masay kado spell ngwabo do sparing il kalektra alla الجمن تبقى التشينس تجيد اللار ال 10% المو ودي على 10% مو سنجل ريت مو سبقى القالك تتكسل سنجل ايغال دستا ما دستال قال نرا السلتال مو سوبيسي سلواي سي كده مارا مال تيتوغل بارترا ايغاني كلواي سي كده كدم ارسل بارتر تيال بروجرامر كده المؤمس هيغال نمبرز ملوريا بروبلم را تيال استوديو مايغا ملوديا التوب دانك انفاكت لا ملوديا كمو اسرائيل ملوديا انغران مقبل غرا بلوا اقول جيت الماسي الغرا مو غاريا بيسنت رميوا kamil koram lor nya telu long si tel sub de ngarnya ora klemira rengar mi mal ubing interest mi urni yak ma kasi mo subeseng mak meng agul ngite me bodo mesa egal numbers kami eklutel gora abrigoler gidel mora sel mokteger gidel el gidam leswad el morning ya car off live ma sound da modiagam modiagal sebegel modiagal sebeur mengs kedam lor sel part tiang el gida kada namo medengel mulwasing al el ang 4% el almiragra January 2023 ang mo 10% tiagid el document el gubang el kulbaram rigel may
as ang single rate, ang bulwasing ang single rate value added tax, ang 10%. Alol asing sabi edel kada mala aral aklalo el destang aral tal dengwa ma aral tal pen ma aral tal el system endi tal 10% tadiak gukti 10% aral tal dengwa 10% aral tal pen 10% aral tal system magida kada marmarse el part el mesaya a numbers el legal numbers abodo mese kada mo mesa numbers ra a real time a real el numbers le kada mo ospera invoice el tel invoice ara laklal el ang etiang adei trengi a sera a 18 el gabsingil ongei melbuir el al 2022 tiak med 2 weeks ago makada mo osper tiagi del invoice el tegi del invoice abodo speringi yang yamo sabi el mo omes ersei gidel el telgibr tial tax el dia desang ruli tial 4% el mo orungul ma tial 10% el mo orungul mesa difference ngi meng el ange agulngit meng el atial walgoram el example gidel ngi la modia ngi nga ka mo spera example ra a 2x4. Tel 2x4 tel invoice la 2x4. So kalau wai sirmiwar other belaul el dornyate riu loreng sertia mo bilang ara ikrel belal mulwase altan dia mo dengei aigal hardware aiga nga goto klolu do el taxa dia al galektra agabalmenta dia al galektra ngi al sum godo yak el al time el 4% madabor tal 10%. Egang abodo mes numbers elang. Meng elange atmosfera example el ra imol 2x4 tiang a 2x6 a 2x4 2 inch times 4 inch times 16 feet. Emergong aral tiagi del imol 2x at $21.99. Emergong el kada mo uspera o siu mo kada mo uspera o siu el 300 el 2 kada mo uspera 300 el 2 legal 300 el 2 am lo traor al sela a 1 al quarter ngedel bui lo shoba ade emergong esel bol harawa takseleng aigal 300 el 2x4 awali gel profit ringi el mlobong gel arala kuk pebi raklalo ending kang agirel harara ataksel aigal profit ringi el moragabilment endi kita mal dimo specifically kado mes aigal 300 el 2x4 mang mo sebe edel mesa difference mel ange tial imol 2x4 $21.99 al segum kada time seringil mura igal 300 el 2 en maskawa total el $6,597 tial $21.99 lang adong ul time seringil igal 300 en maskida $6,597 el ategi del $6,597 agire del lunguwa 4% ringil ngul msagabilment letal 4% adoba lo sigra tax el moragabilment magadungu tegi del 4% el ngul time siringil tial $6,597 en maskawa $263.88 al sumbo dangara 4%. El asel sugum goduk mora a 10%. Tiagi del alla mlamol la anding mo effective el almel ragara 2023 ra January esel dobora a 10%
Ya omu tial 10% tel ngul time seringir tial $6,597. Eng Maskawa $659.70. Seya agirela agombalil ngun sakabelment el taxela aigal 325 el $21.99 arala imorngi. Emergonge el asel sel sum godmora single rate au ulak mulwasei ngal tial battle BS el PCS til el mlamola el ngilua president el mastrir tigal senator mtobal el kandak tra public hearing au ulak asei tiang adi tedob rengal ngigil ndi telul adi 10%. Now ma adosi grataksela tiagidel tedob el telul rengal ngigil egadam makarang malsum gadosi grataksela tel tedob el telul rengal ngigil el anga gadingu tiagidel $21.99 el ngul time seringi tial $21.99 ngul time seringi tial 10% maluben ngal 4% magahalik time seringi ra 10% al halebak time seringi ra 4% de salsing todo del tela taxel malsugumung al sugumung 21 al sugumung 21 en todo del 0.8796 etia ulgum kada round ringin number etia ngamo 88 cents. Why say tel 88 cents adi taksel a 4% dit tel giber tel rungulo. Why say belang egida aswadel mo mesasel kuk taksel ngal 10%. Magardingu tiagidel 10% tel ngul time serngir ngal 21.99 eng Maskawa 2.199 ya the round ringi eng mo $2.20 belgulah mulwasei tial mlamolla al sugumong mouror el almer ragara January tial tuba ba $21.99 aral ya taksel a half ringi a $2.20. Why say let the 10% ali lakadobes tia 10%, it's not the whole thing. Meelang elagdam garang ngal ngigila tial tuba al dit tedob egam lam arar mlaharara taksir rogirin ding agabel menta diagal collector segidel tedob el tax agom bale orgadi. Why say kada magarar elang melang al sumong why say tigidel document el mulwasay single rate menduling gal ngigil mo urungulo rulitial statement el mo urungulo elaser rulitial statement el mo urungulo belgula mulwasay ngal ngigil amlamo se bedel collector taxela bitama bitang mal sum tial bitang a $2.20 tial bitang a $2.20 mongblamo $4.40 at taxel tel imol klalo tel imol 2x4. Why say bel al sugumong mo $4.40 at taxel tial imol 2x4 le kadamla ngusel telgibel ngulo dakyar. Why say kadana tial statement na mo urungul tia single rate tial with a single rate value added tax ngwa bladreli tial mo urungul melang kada mlamo omes sel telgibra ataksel ngal ngigil el ngia de sisur tial bitang tial 2x4 de sisu ataksel bitama bitagal ngadi imong ending dimil tugrabel ngel bel al sugumong mlamo $4.40 sedengul time serngi tida mal important teleng we're about to kada ma olto daigal numbers tial $4
En 40 cents sel omul time seringira 300 el tubaibo. En Moscow $1,320. Now, tiagi del $1,320 tiaya sel taksel tiar rogir. Kadamla tial net te dobre lang tial document tamla ulgum kadamo o amendra la makadamla tial 10% tamla mo dia gamla mo single rate mamla mo o 440 atak silang kalkula yang o rungul en todo del $1,320 seya arrungul girel morakabalmente seya del duda arrungul girel morakabalmente el taxela igual 300 el tubaibra al sela edel buila يقام ذنيا هذيل بويلا داخل الإمبو أيس هاردوير داخل الإمبو هاردوير بيلاو بتوقع هاردوير بيلاو سيل مطرا more than 300 الكلالو ميلا سيل كيدر الآن أما أو مثل مولوا سي ماذا السجوم وايسي السجوم وايسيل ال سيل سيا قبل من تابيرا 4% el tax el moragabilmente el taxela igual 300 el tubaiba 4% matiang a $263.88 el al sugum gamay nasara atial $263.88 tial $1,320 kaya sel rungul taxel tial igual 300 el tubaiba al sel edel buila tial $1,320 en Moscow $1,056.12 $1,056.12 adi kalbora kabalmente adi kalkalekter nga kabalmente el all time tial la tial 4% el ngari why say el agida morsel 10% el ada morsel 10% etiagid el $659.70 el taxela igual 300 el tubaibo al sugumung kadamay na serngira a $1,320 en Moscow $660.02 miso ako seludo da adabora 10% igual 300 el tubaibo ay kaklar hardware ali hardware adi hadil tubai ngarinya plywood ma tin roof ngarinya car tires ya kami amdenge era laklar hardware ula kasi clou el girila kabalmente el galik tergi adi galik tergi ray gid el hardware lendial ngarang ngala al ngar al sel tial 4% adi concern ngak sel mo message sales pedek ngarinya concern ngak a concern ngak segi del mulwasei sel do me cycle numbers ulgum kadangar tiagi del single rate tial mleul dasel molla tiagi tial mleul dasel molla ra 2014 el mler olvira lulau el tirgal el senators amble kamit el morngi mang tirgalom era international monetary fund adiregal me recommend ngi indin dimla bolalla dimla kala mangal molla why say melan dimla bol mangal molla emergong agablement tergidrel anga reform ra al ula tax from 4% el mo 10% nga ka umral mulwase a maturity rar adel tirangar olbira lulau amadngalit yang el tial blolala erdagalekter tial tax rogil siobay a obalom sakabalmente ndi algid el adrablu kida gukti harar sil income tax rigid morakabalmente sigid income tax alobal alol daktar ngi obalo rutra operation rakabalmente mang ngaraw ulmung mlodia kala mga sel do mesa numbers ali sel sugumung kadangar tial 4% el al time at taxela igual 300 el girela siobailom sa kabalmente a $260.88
Yada may naseringi raarang lelat agirel taksela igar rogui ulgum tiang amlola. 2014, 2015, 2016, elan 2022. Ulgum umlolo olla esegid. Tial gombali agirel el ngua arung ul $1,320 sa kabelment ending dia el all time tial 4%. $1,056 12 cents ada kal collector nga kabelment. El asel bora 10% tial uldas el mlamola en wal $660 $660 ako toklo ludo. El dia kal collector nga kabelment. Belgulah mulwasi ulugum gadamlar tial 4% gadamlar tiario mil mayak limertial bebula tebelan di kita dirga kada ba tetop tial ado legerding 10% dirga kada tungut tial taxer rogir banga ka au ulak mlei el alga usengei diregal mering nga kalanga ka medengel mulo sei nga kasel poras tuang e urarak lalo akmla harara taksel tial klalo rogir Banggirel arung la taksel el mora kabelment. Ndiakal girel la sioba el orrega tratel gibringi. Lendiakal kloklel. Se aku ngar alel obligation ringi. El harawa aigel guk receipt ringi. El mora finance, el mora tax. Ndiakal orrega da audu de la kabelment. El sumo orrega da audu de la kabelment. En kabelment tadi kan sab el move on. Legal number sa sel gumes el ngartiang. Aigang adi numbers el di base tadi 300 el 2x4. Hindi ka mo mes aigel maklungel audo del metob del legal bora kabelment. $1,056 adangara 4%. Adangara adabora 10% en $660 $0.02. El all time abol la tial molla el almel January 2023 eng diom sa $659.70. Ndi kal ngir rogir. Nga kadiak oppose tial la. Nga kadiak true or false malube nga kadiak adru ulegal masada tokora wa tax ra finance au ulendiak kora masada ra tax ra finance akti masada di base cycle document el gulap el mulwasei ling tiagi da receipt lo ais el mulwasei tiagi da ara laklal ra 2 weeks ago but tiagi da document el gulbara mrigel aiga atirgalong wa selom dulwase o ngwa el atangar ngar mong wal el mong engua adra Taiwan malubeng adra Korea el merula hotel emergong ada moros el hotel petak sel morablu marmong wal el guk bol ngwa adra umenge del mel mora mangi el me tiang ngadiak tulwas ya kulung wal ndi tiang akilura mrigel mei el ulugum ndimla kutira mrigel men dial sebe del mom dengan numbers there's no way dia al sebel lengkagi da tiagida kabelment tergi dem na propose ra alla belasan ringil mola egal tablol bla ulurol mering lo urol lega motrura edel lo muivo ngedel meeting ngedel session ngedel legislation meng sel gumes ni kasi ngarau ul mendimlakal lengut tiagi drel angel tira madengel mulwase tianga abol la ka takalek taiga rogul tax mangmongos sugira operation ra kabelment may ger rogul service ra kabelment edil mlakal mangay emot ma kaigal tablol orbira kalulaw emrogong engut tial el blel propose ni atin a president el 10% el tiada del 10%. Tiang obangel akasmatics sarwa aklok aigang aklok delirar dil elol traras toang el maabiak do la taksel engrang aigang dimit mur belaul gomir belaul tomalak langar adar belaul ebiak do la taksel
ma equipments. Ulit kami gom dengel masang equipments. Ay equipments sa kal diligal tora kalolta ka utama mangisa utama. Ay gerro kul klala lolaba. Ay gal bakery, ay gal hotel, mrula gal hotel, ay ge equipments, ay ge mo free mo dekha galek tataksel. Selbe selala away say. Mga ka-omes ringil mulu hasay. Tial BS la albal propose ringil sa ring mall ada ka balgul. Leng direct tial hotel rooms 12%, amo 10%. Mga ka ulak kumle nga ka dia ka dru legal mga du ra buay. Leng nga ka diak ngarang. Matama ka mandial ngarang, mga ka diak ngarang ra belaw. Nga ka dia ka siobar nga ka madia ka ora ngarnyaul de swegel swakal mo siobay. Ending giril mo rin yung ngilala daw siobay hindi kal san mal burden ra adrablu hindi ka tungut tial alungul elungul mastri ra adrablu leng el ay garro gul kloklir trigal adra siobay. Ay ka sel sigu mong met muro nga malala. Gidil customers, gidil okyak, gidil haraw, tirang mal moras tawang artire o siobay. Oo. Ulak ngartia nga agulingit el mulwasay. Meda tabor sel toil el wadagora kada kau merangal mong emeling sel gu meset tiang tial lamolla sel gu meset tial lel recommender nya ar adra IMF sel eder kolekta taksel gu dim la mangay mangmoso be el igal cooperation igal business lor gadiya te do tial udo del kal ngum sakabalmenta egile den dim la gu bat tiara mrigel el men de kal sel eder momodangay Yang mogora diak trust tertigal leadership kita. Nga kawai siya hotel lumrara adam maadil. Tertigal leadership adiwa adam maadil. Giril meskidak lumrang. Magidil adrablu kidil ngal grablay. Amomudu ul ngal, amomudu ul ke, amomudu ul adrablay. Amomudu ul adam maadil. Amomudu ul adrablu. Lekada momrula malamalta. Selgu meseng el al sil se ngak selgu meser tial gamal mental kita ngar al sel gu meser belau el angarnya arod ra pension plan ma associate security ngakam la retire mangmul gudu gu maulu ending seyidil gul gorngil mulwasay ngire del mo transparent aku lengit del mulwasay Kidil adar belau rogui voltar ngud mar adar olbil lagi tadi mungkin kita 18,000 al ad oi bang kami our leader serbelau ati tirga di anggal sergid marubugud marbebirgid why say el leaders elo mura rablu malubengkal adam ra ablay maadil Tirgan dia kal el ngus el kotulungil el ngul sa el merablay. Matirgal leader sirgit. Sera lo mes el mulwaset dia kita kotul alho ram rigel. Ma IMF a recommender tiang. Matya ngakah mulwaset tiya kotulungil el mul adr belau ngar belau marngai tul belau. Le tiang abol la e kada galek tatak sir rokul tigal ada oksio bai. Legal siobar tira malak langar gid. Aho gori ratora ma accident. Ma rom lol trau mar ngalgeda ma are mo tamal. Bek patengela igal klal lol tra gida igal to malak langar gid. Oh. Mendiakal menghita al leader sergidal al rulal masih hey you have to do your part. Kumiamal malak langar au ulang Sera kung uy vertial corporate tax yang mulwasay tiang a privilege sil kita ngul mestrir eto siyo vertial jurisdiction. Ito mol vertial el ngarnya obliring erulia akigrel stoang ultra rom madrak ser ngin morar a residential area.
akmal akngartiang emal lorenga suliu ar other belau. Akmal lorenga suliu ar other belau marangara ikril belau. El mlos biu ngaringia agat sergmiu. El ngaringia atima ad ending kumdia halek lang si kelel ngaringia mong rangal sab egel el ngul mo oklung yolel belau. Ngakatiar el angal mla o tisel ngaka amla rabluram rigele emesal mulwaset tianga al sugumak mulmor belau tianga mosis babatogol tax en batogol udoudo el mosbe el rur tragabel mentre belau ma asur belau el mora adar belau ma ula agul bal mei ngakatial ngartiang rel ang emla amla sebil mora igel kuru babel sebe egel lo ai serngile kor mer adra belun mulwasi al sugum gad morti ay gidel blel recommender ngi ar adra IMF en mosbe edel masasel tel gibr tel taxel de sart tel tenma for mang mosbe edel galekter ter rogul taxel girel mora el girel legal corporation girel legal siobay el obalom sakabelmenta umral mulwasi amla motel gibel matangli tial do saudrengi tial do gorngi nga angartiang malo renga suliu rogui ak direkal ngartiang mergong eswagalo ay sirmil mulwase akelmu telmong metob tara aigal TV station mau radio station el akmon swagal el isurgida mor sel kadmo isurgida mora compact traffic association tiagida compact traffic association ay kang adori to page tianga agular ngiram rigel tiagida compact traffic association gubang manex el isurgida mora compact traffic association and ding dia kadbor tial compact rogir kadmal di mor sel trust fund kadmal di mora trust fund saya monex el isurgidra aklut el mei mak tingul mortiang malo obrenga asuli war adar belau el ngara al sel belau ma arangara ikil belau el lornya temil sebiu el rongsak ngaka Ismail remote o eu komam sulang